nami futhi bangitshela ukuthi uyamkhumbula umfana wayefikile bazomdubula khehla bamdubula abhlungu omnye ngimtshanile khehla amtshela bazokudubula hey khehla lami abantu abasukuba lenkani khehla mengithe ubobuya ngelanga lokuthi wabanje izinto ezincane uyangizwa khehla kanti ntamba bazomshaya shit ngamtshela khehla ubuya uzoqinisa ngifuna ukuqinisela isibhamu la kulento engiyibona kulesiphithi esibona bazokushaya wabona ukuthi ngiyadlala bafuna sekhala umfuni umfazi wakhe sekhala inyembezi wathi khulu sebemdubulile ubaba yo justice and into lokuthi bengayipreventa le uyangizwa khehla ngangitheli kuye uthi akabuye ngizomqinisela isibhamu ngisho kanjalo ngingathi akabuye ngizomqinisela isibhamu ngoba ngibona isiphithi lento ezokwenza hayi wabona ukuthi ngiyadlala. Greetings and salutation. This is Podcast Club Ikamala Movements. You know what to do. You like, you subscribe, and you share, and you tell us what you think on today's episode. Let me tell you this, we are also available on Spotify. If you can't stream us on YouTube, Spotify link, it is provided on the description. If you want to contact Mkhulu, it is also simple like ABC's numbers provided on the descriptions. Just like that. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Mkhulu Nyandeni is in the building. Sawona Mkhulu khehla lami uyaphila siyaphila nami ngiyaphila zange ulahleke mozala hayi lutho khehla zange lahleke uzijwayele lezi ndawo ne sijwayele sihamba kuzo bese yogila imkhuba ngoba imkhuba siyagila njengoba ukutshela ukuthi ngiphume ngithi siyogila imkhuba khona siyagila khehla imkhuba eminilele inyanga ayilali khehla noma thuso ufikile uze esigodlweni ufuna sikwelapha noma ufika ngo12 ebusuku ufuna sikwelapha khehla no asibingelela ababukeli siyabingelela emakhaya wonke umuntu osasibhekile umkhulu unyandeni osuka kwaNongoma ngokumsebenzi wedlozi ngilapha eGoli kodwa sihamba zonke indawo ufune ngiswazi nje khehla ngomsombuluko unayo passport passport ikhona okay ufune ngiswazi Monday kanti kwenzakalani vele eswazini solo kungena emlonyeni like ngibona ngasithi abantu abaningi abanePO na konke lokho bakuthanda eswazini khehla lapha eswazini moya khona kuya ngokuthi uyokwenzani uyofunani uyothathana kulo muntu osukuya kuyenivumelene ngaye mina ngisuke ngiyakude kakhulu khehla lapha ngisuke ngiyakhona khala inyoni kusemakhaya kakhulu kusemakhaya uba kuma nje ngesebusika kuyashisa khona kuyashisa manje ngifuna ukuyogana ikhehla lami lapha ufuna khehla ngiyogaya nani yogana siyogaya siyogaya khehla khona abafuna into zokuhlola kunamajaji kunezizwe manje ngifuna ukuyogaya lezo zinto kunabantu abafuna amagona ngithi sibuye sakha amagona ukudonsa abantu abanamabhizinisi abanama10 sibuye sakhe lezo zinto manje uma sengenawo amandla kahle phela mina khehla lami mina ngisebenza into street jama mkhulu wena so deep too much and bengafuna ukuthi we deep so usuka zivela asithomi kuthomeni uthe uphuma ngokuhlala la eGoli ngihlala eGoli and ngokuphungwa indaba ukuthi uphuma kwaNongoma hlala nkulu KZN yes okay so ucale kanjani isiphiwo sakho sivele kanjani because you did mention of ukuthi wena you are self initiate khehla isiphiwo sami sivele kanjena khehla bengisebenza khehla ngisebenza i-security okay ukusebenza kwami ngisebenza security eWedville bengaphosisi kunendaba engisebenza kuyeWedville abantu abadala ukubengihlupha khehla kodwa uma ngisemsebenzini bengikhona ukutshela umuntu inkingi ukuthi yiwena awuhambe uyolungisa into ethile kunento ezokwenzakala umuntu ebona ngathi ngiyadlala khehla dudu ngizobona umuntu akasekho emsebenzini yini lo kuthiwa uyagula lo khehla uphethwe yini ngithi ngimtshenile ngathi ufune ukulungisa into ethile nethile okay khehla ngangayilandelela lonto kaloko kodwa lokuvele emaphushini zama usoro disturb mina fanele ngiyolungisa ini hayi sikhuluma eceleni no fanele bazama ukubukela fanele ulungisa ini hayi khehla no khehla lapho sokuye sikhulume le usensile mara no khehla lami hayi soyikhuluma okay soyikhuluma khehla ungaphatheki kami ungadini all right so awuthi ngiqhubeke khehla sangena njalo isiphiwo ngase ngisukuma khehla
okay wenzakalani khehla kwaphela umsebenzi ngasuka omnye umuntu khehla wayengumpimpa kumlungu wathi kade ngilela ngithi ngisecurity yes ngamiswa kanjalo khehla ngaphandle kwewarning yeah uyangizwa ngaphinde ngothola omunye same time ngaphuma kule company ngakwenye company mengifika khona khehla kwenzeka same thing futhi kwakushutha umuntu futhi wathi kade ngilele wangihambisa kumlungu futhi same thing khehla ngathi bese ngibuyisa into zami kahle ngathi mina hayi eke ngibheka unento yami engekho right ngathi nami ake ngiphume ngaphuma khehla ngaya kubantu laba babonayo abafana nathi bebe ngichazele kanti vele into ngangiyazi kwela qala sesemncane angijabona emakhaya ukuthi niyakhula nifunda isikole kunamakhehla amadala uthola ukuthi kunabantu khehla abaphuma umsebenzi wabantu abadala bengasebenzi ngabantu bengasiza abantu kodwa basiza abantu befikile kuwo uyabazi labo njani like mhlawumbe khehla lami kunokuthi wena uphiwe ngamakhambi kodwa ungabi nayo indumba akanoma understand lokho ngiba ungadangele yona lapho phasi ngithi yeah ikwazi we adjust double okay you right yeah you right khehla 1 2 ayisazwakala madam sure yeah is right again na njalo right khehla yeah ngaqhubeka kunomuntu khehla ophiwa amakhambini izinhlahla ezihlahla kunomuntu ophiwe leyo nto kodwa engasebenzi ngabantu usuke ephiwe lo muntu khehla awunasigodla awunalutho kodwa mase ufikile kulo muntu ufike kusiza uyangaunderstand khehla kunekhehla lami khehla ebeliphiwe kanjalo belingenasigodlo lingenalutho kodwa belikhona ukuthi uma usufikile ufike kusize khehla lapho uphethe ngeze example into thina mesakhula abantu abasha angithi uyazi ukuthi abantu bahambe mhlambe seshela sambe uyabona ukuthi uneyintwala ngithi uyabona usuthi une drop uyakwazi lo muntu ukwelapha kodwa engasinya uyayizwa khehla angani understand khehla yeah it sound like njengomuntu oligedla like uyayibona lona ngifuna ukuyaphika khehla ngifuna ulandele le story sami ngithe bese ngiphumile lapho ngalandela le story sami sokwelapha ke manje uma sengiyile kumuntu olaphayo ufike uyangichaza ukuthi hayi wena kanje umuntu ngithi mina hayi nganaki lonto angithi uyazi uvela uthi hayi xabeni namanga and uyakhumbula ke kudala emakhaya uma ubuyihlonipha inyanga umuntu oyinyanga umuntu omthandazi behlonipheka uyayibona manje wena bese bezokutshela ukuthi nawe ungakwazi kwelapha ubwethuka uthi kanjani ngoba ngazi umuntu mina la ekhaya wayisangoma noma wayinyanga khehla okay khehla ngilandelele into yami ngilandele sengihlele ekhaya manje ngisasebenza ilandele into yami until bona bayafika emaphusheni khehla anginaka fika emaphusheni ukuthi yenza into ethile nethile ngingayenzi mina yeah until beze bengivalele yonke imisebenzi bengiyenza ngayilandelela ke isikhehla lami ngasukuma ngawukwenza ini ngalandela isiphiwo ngawukhuphula isithunya uyangizwa khehla ngaphuma ngawukhuphula isithunya kude kakhulu kunendawo bathi kusemzimkhulu emzimkhulu emakhaya leNatana ngayeza ngangiyokomunye ubaba laphana wayongikuphulela isithunywa khehla mongikuphulela isithunywa uyazi ukuthi lapha yes ungaqhubeka kakhulu lapha khehla kufanele ngiyibophela yabona uze ingaloku idance yeah no ngaqhubeka mkhulu ukuphulela isithunywa khehla lapha na ke ila ngiqale ukubona khona ukuthi lento ikhona kahle ngoba lapha na besikhulekela abantu siphume nathi emfuleni besiya ngo12 khehla ebusuku 12 ngoba kubanda kanje kusebusika khehla mobiziwe lapha ngangithi banamanga bebethi mobizi usukubiziwe uyangizwa khehla sasiya ngo12 kwangekho ukuthi uzuthi kuyabanda mina nesayinazi or ngiyagula unethi cha wofika ungene emfuleni khehla ngo12 kubanda kanje uphume lapha khehla sebekubambe kanje bekhiphela ngaphandle emanzini ngo12 ebusuku ngahlala khehla lapha 2 years wonke khehla everything emanzini not every day kwesinye isikhathi bufika abantu sisiza abantu yabona sinceda abantu lokhu khehla ekhona isitshena ke director wonke into ngithi yabona until ngize ngibuye khona uma ngibuya abantu abadala bangikhomba phi khehla bangikhomba kwele kangwane
Swatini ngikhomba ke elinye ikhehla eSwatini ukuthi angihambe ngiyofuna kuleli khehla into ethile nethile ukhumbule khehla kubuya ngilandela ngitheni kuwe oqala ngithe gobela khehla ngimazi amthwasanga ibona basangithwasisa namanje kodwa nginesigodlo mose ufikile kimi ngiyakusebenza uphile asikesi baningi khehla bese basizekele esibasizayo yabephila abantu bayaphila phela abantu into yokuqala khehla moyinyanga kule kuzethemba yethemba idlozi zawanikezwa lona isikhwama wanikwa sona wethemba ini khehla umuntu mesefikile akakwethembe phela nawe ukuthi uzomsiza khehla udokotela mekuthu ukhipha amazinyo angithi usumazi ukuthi uneshosho ukuthi lo muntu udokotela uzofika ngisize ngikhipha izinyo uyangizwa khehla senza njani ke khehla la menza njani umuntu mesefikile mina khehla ngiqale ngimsuse yonke into ukuthi kunabantu khehla sebethi mina ngishayekile kade ngishawa zinyanga lo muntu lo angeke lashwe isiwashi ngizomnika sona or umuntu ngizomnika ufune ngimlaphe eqala la khehla emqondweni uyangizwa khehla ufune ngimlaphe ithi ngingakamniki isiwasho sami ebese philile ebese esho ukuthi hayi la ngizothola khona usizo why ukamela umlaphe emqondweni first sebeshayeke kakhulu khehla abantu uzothi umuntu ngisuke endaweni ethile ngadlula imali ethile suke endaweni ethile ngadlula imali ethile ngihanjelwe umyeni wami ngilahlekelwe zinkomo lo muntu vele obvious mefika lapho udidekile khehla mehlise kuze kuzosebenza lento yakho mase uthi alisebenze uyayizwa khehla ngoba ngeke ikwazi ukusebenza into yami mengunika yona khehla ugijima cha ezami izinto khehla engisebenza ngaza kumele ugijima ngiyakutshela futhi ukuthi ungagijima asibeke umoya phansi la ekhaya mase ufikela khehla noma uthi hey nayi into ngiyayibona izinto ikuphi beke umoya phansi sisebenza injalo nje khehla lami okay asibuyele emuva khehla lami bangithume eSwazini ngihamba futhi ngawukwenza enye into babengithume yona eSwazini namanje ke eSwatini uma ngizwa ngithi ngisaya namanje ngisaya khehla ukuthi ngiyokwenza ezinye izinto ufuna ukuyaphi khehla ipoint lami lithini khehla lithini ipoint lami la kumsebenzi wabantu abadala umsebenzi wabantu abadala khehla umsebenzi usukunikezwe yibo khehla asishonga ukuthi sifuna ukusebenza ngabantu ibona abasinikayo abafikayo ukuthi siza umuntu othile yenza into kanje uyangizwa khehla lami ngoba yini khehla lami akumele khehla wenze into unganikwanga khehla la njengoba ubona sokunje ezweni la sinabantu khehla zolikhuluma nje iqiniso uzohlambuluka khehla lami kunabantu khehla singibe lapha abasiza abantu ngendlela khehla lami ukuthola ukuthi umuntu uyamsiza khehla lami angizukhuluma ukuthi ngizokhuluma ngami khehla lami lento ufuna ukuyibeka khehla ngifuna ungibeka ngathi unabantu engibacwasana noma kanjalo uyangizwa khehla akumele khehla sisiza abantu ungenaso isiphi kunabantu khehla ukunikeza into khehla uthola ukuthi menginikeze lonto khehla lami ifika ingasebenzi kanti vele obvious kwayena ayikho lento kuye angani ube ngilandela manje ngiyakuzwa ukuthi angifuni ukuyibeka uyangizwa khehla okay bese landelwa lo muntu lo thothi akanyanga kayilutho kodwa manje uthi yena uyasebenza usiza abantu jama ke sibeke ke siphake kancane lena ngifuna ke si direct sibisele back emuva ne uchula ukuthi mhlambe wena you are self initiate ne and namanje basakuthwasisa namanje khehla basangithwasisa ngesinjani isiphiwo sakho isiphiwo sami khehla sinjani isikhathi esiningi sasemanzini so abakini abakuphethe ngibasemanzini khehla basemanzini ibona abashoyo uma ufana nokuthi mase ngakade ngagcina ukuye emanzini ibona abafikayo abengitshela ukuthi ufune ngiyokwenzana emanzini basemanzini and khehla ayikho into engathi nginayo emanzini cha ukukholelwa kulamadoda asemanzini okay uyangizwa khehla ukukholelwa nje ukukholelwa khehla la mina ngakuwinisa awuna inkanyamba lapha ngakuwinisa ilotho uma uzongilandela ukholelwa futhi kimi sizoyenza lento esifunayo ungangiwinisa ipowerball ekhehla kunaba njengoba uthi ngizwe ngithi ngisike samba mashasha la nginabantu la eGymnastic ngathi bathi kwamajazana nginabantu la engaba ngibona omunye ogcina nje ngimunisile ngimunisa u40 angithi batshenana ngamunisa u40,000 azange believe ke uyazi lo muntu ngamunisa ngamalini ngamunisa ngo7 rand ngamthatha ngamusemanzini
ngokuthi ngiyakhola into ngiyoyenza lapha ngathi nginqumela khehla bese ngusebenza ke mina nami into zami sezifikile seziphezulu ngiyakutshela kunqumela isikhathi utshela ukuthi 3 days noma 7 days ngeke idlule ungakawini ngeke bufuna umsebenzi mina ngizowina ini mofuna umsebenzi khehla mofuna umsebenzi noma ufuna ukhushulele esikhundleni zokutshela khehla utshela ukuthi ngeke iphele 7 days noma 3 days ingenzekanga lento engiyifunayo mina ngifuna ukwazi ngawina ini no khehla lami uyakembula no angikembula okay mbula manje ngifuna into oyenzayo mina Chuthi ngayithoma noma manje ukugembula but not le soccer le soccer le no le soccer nami angilokhu nje angigxiliki kakhulu mara ngifuna le ama-million hayi angifuna bo 40,000 ngifuna ama-million uyazi ukuthi ifuneke le ebaHollywood le inamba zingconywana isebenza ngazo ngoba banginike ebusuku bebe nginikeze ebusuku mina ngikwazi ukuyidlala uzoyibuza ukuthi upho umkhulumeke ukuthi uyakwazi ukulokhu nje lotho ufunani la ngoba ngabe uyayiwinela amalotho akhe edlalile ekhaya angikwazi khehla ukuyidlala mina ngabe nginika yona inamba befike usuku banginika inamba uhambe uyodlala why yazi khehla lami ngiye ngithi mina futhi baqhuba ngalendlela ukuthi inyanga izelaphi khehla angikwazi ukuyiwinisa akisho kanjalo ke mina khehla lami kuzofana nani noma ngathi ngiyosebenzisa umuthi othile ngithi hayilwa ngiyasebenza uzofika nje ungasebenzi khehla kodwa bekufika ngunikeza wena uzofika uyenze lento engiyifunayo uyangizwa khehla mina bengifuna owami into ezami isebenze kimi ngiyaphuma ufune ngiphume uye ngaphandle ayifune ngiphume ngiye ngaphandle yofuna impande yakho la ngizoyidibanisa lele yala khani ngizokwenza lento engiyifunayo ke manje ngimuphi wakho wawina imali eningi ukuphi lo use kulaba ababhicha abagembulako kuhle labagembulayo bagembula inamba yibo ngikholelwa kuyo usephosphorus omunye usephosphorus lawo ngamulisa u90 imali yami le yagcina lapho kwevela ukuthi umuntu win imali kwabo u90 khehla balenza iqinisa abantu abawina amalotho uyabuya umuntu ezobonga mina khehla into engidlanga kakhulu mina khehla ungafika esigodlweni kusize nge1 rand into engigaranta khehla funeke wenzeni ubuye uzobonga uyangizwa khehla okay funeke ubuye uzokwenzana uzobonga ngakulokhu nje mina nge1 rand noma ngithi amthatha 7 rand uzofika kimi ukhala ngithi uthi mphula nginalutho bengicela ungisize uma usufikile ukhumbule khehla ulethwe idlozi la awubizwanga yini unomuntu okususa ekhaya abadala abakimi bakuletha la uyangizwa khehla uma sekujikisa wena zokujikiselana kanti kusesho brand la khehla okuthiwa awusitholi isinku ungakhiphanga imali access Pick n Pay mkhulu funa uma usufile khehla ngusize yini umanka wami khehla ngiyazi ukuthi lento engiyenza kuyizo ifune ngiyigalante futhi uzokwenzana fune kubuye uze kimi yes yebo khehla okay so ke wena ke kulesi siphiwo sakho sesemanzini what are your specialization ufocus kakhulu kuphi ufocus kakhulu khehla kuphi ufocus kakhulu esigodlweni bese kuba amanzi ngisebenza ngani khehla ngiphatha iwash isikhathi esiningi nemithi kodwa into emandla kimi mengiyisebenzisa yini ziwasho amanzi makhandlela uma ngunika ikhandlela ngithamba wenza into e1 2 3 izofika iyenze okay iyo lezi zinto esisebenza ngazo bese senza into khehla ebalekile futhi engifuna uyicacisa khehla lami lalela futhi khehla bese ufikile kimi esigodlweni uzokwenza into ethile fune nguhlole eqala fune nguhlole khehla eqala imanka wami khehla angikwazi ukusebenza khehla ngahloli fune nguhlole eqala khehla before sizothinta yonke into sengiyibona sebengitshenile i-direction ufune ngenzeni uma sesenzile khehla ufune senzeni ke khehla ibone sebezofika kimi ebusuku bengitshela uhambile wena uthi hayi lo muntu lwana njengoba kukanjena kuyo ufuna umsize ngento ethile yavuka khehla namabhuku khehla mina sewu5 amabhuku ami ngibhala ku bebekade bengitshela umuthi ngiyavuka ngiyobhala lapha nami khehla ngiyethuke nami bebengitshela imithi enzima yabona kufona khona nomunye okucupha ithuna umuntu umefile mhlawumbe ulifela umuntu la ngatholi ukuthi ufe kanjani mhlawumbe ngesandla semfene kanjani yabona khehla benginike imithi i3 imithi yakho bethi ha mufike ethuneni bofika ukuthi 1 2 3 wenze kanje khehla ngeke iphele i3 days ngeke iphele engavelanga lo muntu sithi amakhonile emathuleni khulume lento esikhulumayo sibuyele emuva yes
i-3 meter yakho khehla sivuka la ngo-12 ebusuku la ngo-1 bese bekitshenile futhi ngivuke ngiyobhala ebhukwini ibhuku ugobela wami khehla ibhuku ilona elingitshena yonke into uma usufikile ndimkhulu yazi kubuhlungu la ngiphethwe yihlaba urisiso okay into yokuqala kimvele bese ufikile uthi uphethwe yihlaba nami vele bazongitshela ukuthi uphethwe yihlaba yini kwenze njani futhi ngibuyele encwadini yami futhi ngifike ngithi phela oh baba ethi bekufika umuntu kanje futhi ngithi bengekho lapha futhi ngabe yokufunela eFaradi or kwaMayimayi ngibuye la ngosiza kanjalo ikhehla lapha amabhuku mhlawumbe u5 manje bhala phansi siyavuka sibhala asikaqedi ukwethwasa khehla ukuthi soqeda nini ngizoqeda lila ngazi ngazi khehla umfula khehla kunomfula osabeka kakhulu abaningi bayawasa usezonke mhlawumbe okwezwa ngawo ezonke lento thina ukuthatha abantu la ezonke ezonke inokuthatha abantu bayazi hey yabathatha khehla umuntu utholakala esentanda lapha eseshonini okombuzo ukuthi uwenzani no uthi sihambisa abantu kanje ngihambisa abantu la ngisabuya sibuya sisaphelele yakuyenzeka naku isingeze ngezempilo hey so ngithusa manje ikhehla la moya emfuleni futhi ukujula ejula khehla nizile uzila ini ukudla uyazila ukudla uzila ukuyocansini uzila nje ufule kuhlale nje ube sterile khehla ube clean ungasikomo clean khehla lami ube clean bese emfuleni khehla futhi ube clean ngoba nami ngifuna ukuphazamisa ngoba khehla before sosuke esigodlweni mina bazongitshela sizofika lapha kuzokwenza ka 1 2 3 singakafiki ngisesesigodlweni zonitshela sesesigodlweni mina ngithi emfuleni nizofika kwenzeka 1 2 3 bakhona ukutshela ukuthi lo angangeni lo unenkinga lo unezizwe lo akangeni akambe lapha epark somphethela ngamanzi ngaphandle somphethela ngamabhakede kodwa isikhathi esiningi khehla bese befikile nami ngeke ngisuka endlini khehla ngithi angingeni ngithi hayi ngizongena bese ngifikile khona hayi bazongifuna phakathi ngizoyithola sengiphakathi amanzi asebenza kanjani alalele khehla amanzi abantu yini sizinyanga nabathandazi asilaleleni bebesitshela before ufike emfuleni khehla kunesayini ozoyibona muyinyanga noma umthandazi usamusa abantu emfuleni angeke khehla isayini ungakutshela isayini enjani leyo vana uyibona khehla lami mufika noma khehla sefikile umuntu njengobathi umbuza manje nje ukuthi mina uyabheka ngayibamba lilotho noma ngeza njani uyakuzwa mina sengiyazi ukuthi ungayibamba noma ukuyibamba and futhi ngikutshela ukuthi ungayibamba le uyakuzwa khehla so nawe ngitshela ukuthi njengona ungayokubamba ilotho bese ngikutshela futhi ukuthi ungayibamba le bese ngikutshela ukuthi ungiphathele imali mina usuzongibonga ufuna i% ngifuna i% 50 alungusizile nje namfulwe ngidle 50 mina ngifuna 50 mina awufuna iningi ngifuna iningi khehla mina uma ngifela namalini mina bese uyibona mina ngikho greedy ne ngingakupha no 70 ngitshela ke wagesa kahle ke uyabona lo mkhulu emsho wanginika akanginika ku7 wanginika ku7000 lo ngamulisa u40 wanginika 7000 ngiyalibonga lela khehla namanje salibonga lezi iqiniso kimi abantu abangihluphayo khehla laba ngibakhuphulele ekudleni umuntu uyamkhuphula esikudleni engasabuyi khehla engasabuyi manje mina ngikwazi khehla ukusebenzisa imithi emibi kodwa kwathi kuzohamba kumphoqe manje kuzohamba kumphoqe uchule of air ukuthi usebenzisa igubhu ne uneyigubhu upha abantu igubhu vane ngizwe ngendlela esengazi ngayo ne nangendlela ama previous guests bangifundise ngakhona ukuthi umuntu osebenza emanzini umuntu onesithunywa or idlozi eli clean kakhulu ne so how ukuze kanjani wena ugcine sozithola usebenza ngeigubhu wezakalani khehla uyafika lo muntu ongembethe ungithuma endaweni ethile uthi ubohamba uye endaweni ethile ufika utshele leli khehla elithile elithi likwenzele 1 2 3 la magole enginawo khehla kuona wami wanikezwe la umuntu ongembethe uyena amagona akhe la yana wathi ufike kuloya muntu uthi akwenzele igole elithile nelithile elokugcina khehla ufune ngiyolenza lesi3 ufune ngiyokulenza kukhehla lo uVVO wemona umkhizi wengono umsamo ukumbona uSABC 1 angiyibukela iTV yazi
ufuna enyolezayo kuye leli lokugcina ligole ufuna igole encane ufuna angenzele lo angayi kuye bangithuma lona ke lokugcina kuye ufule ngiye kuye uyangizwa khehla into engisuke isesigodlweni uzofika uyithola esigodlweni khehla bese ngama manje hayi ukuthi isesigodlweni noma ngiyayithanda eyami ibona abangithumayo iwashe ngisebenzisa isikhathi esiningi ibona abangitshena ngiyiwasha khehla ukuvezela nje umuntu omkhuhlane uvezela ethi hayi bothatha uwenze kanje uselaphe ngawo umuntu omkhuhlane weflu ngiyakutshela into engazawu uyibuza should ne covid ungayelapha msana angifuni ugxila kakhulu uyangizwa khehla unikazi nje into ethiwa hayi bese fikile umuntu ubenze 1 2 wale le drink khahla lesi esiphuzayo unikazi iCoca-Cola to hayi bekufika into othile ethi uphathe into bomphuza ini ngokuthi khehla uyakholela nawe into enabakunika zona ufule kuyenze nje into ebalekile khehla yenze straight ngendlela abakudirecte ngayo epushini so igroup lezi abakunikeze zona asingcolisi isithunya sakho lesi samanzi no ngoba khehla kunikezwe yibo angeke angiboni ukuthi ifune bengcole ngoba ibona bangithuma and uma ukuthuma kwami futhi hayi ukuthi ziyadla zidla igazi cha sidlela nje amafutha omhlakuva amafutha enhlahla akusimi imoya yabantu akusimi futhi imoya ilwane namathambo ilwane ihlahla okay ihlahla nje ilwane phela mkhulu wena khehla lamakhehla inemfihlo abantu abadala babe nemfihlo kakhulu uqinisile alukubethela khehla lami abantu abadala babengabetheli ngezinto babebethela nje ngamatshomfula yabo la kuhlangana khona umfula kanje bethi hayi ufuna uthathe lawo matshe lawo belibethela igcelime lithi ngqi bengena ihlobo phela bekubethela emakhaya bengena ihlobo bethela ukuthi izulu lingangeni emakhaya bekubethelwa emakhaya izulu ukuthi lingangeni emakhaya manje into efuna ukuyenza ufuna ukwenza into abakutshela ukuthi ibe direct khehla ungayikudlula bebethi khehla ufike ngufike ngunika ikhandlela elibovu noma enjani ufike ngunike lona ngeke unike ikhandlela emhlophe khehla ngeke ilapheke lento ekuwe ngakunikeza ikhandlela engekho ekuthiwa ngikunike lona cool so ke manje ngifuna ukuthi ke sicalelele khulu kile into ne yokuthi na usiza abantu basiza ngeenkuphu nanani ngifuna sihlathulule igubhu zakho ukuthi ngezinjani inkuphu nanzo uneenkuphu zenhlanhla inkuphu ezinjani inkuphu esinazo khehla unesigubhu khehla kunendoda lapha lehleli lapha nje ehleli nje nawo mongela ufuku uyibona nje ukuthi hayi le ndoda le kunendoda khehla engikhuphula ngayo abantu unamabhizinisi unamathenda unethavel uyayithengisela emgwaqeni uma ngithi uyithengisela emgwaqeni mhlawumbe uyithengisela amabanana amagwinya yonke lo nto ayibona lo amazimba bese sezani bese ke usuzofuna ke manje usukubamba le ntathu ngutshela le lotho emaphapho bese ke siyongena sijule kule nto ngoba le ndoda khehla uma ngizokujulisa ngayo ngizokuphakamisa ngayo khehla funa ungiphathele imali ngenze example khehla mengithi ngiphathele u200 funa le ndoda siyinike lo 200 sukubeke kuyo lapha isigubhu njalo ngikhuluma isigubhu angikhulumi ngenye into khehla khuluma isigubhu sibeke lapha siyicele le ndoda ukuthi naye le ndoda izokwenza 1 2 3 4 besicela kanje ke sizenze bese siyaphahla besiqeda ukuphahla esigodlweni bese siyayithatha le ndoda siphume la siyaphi futhi ukhumbule ephetting layo labantu basemfuleni siyithathe siye kuphi nayo emfuleni khehla uma sifike emfuleni angeke khehla noma sibusika kanje ngizokutshela ukuthi kunamadoda azofika la emfuleni bethi namadoda khehla noma kunento ezokwenzeka la emfuleni bethi namadoda uzofika zinyosi mhlawumbe zibo 8 9 ngesikhathi ethi ngishunqisa nje lapha ngokhela ilahle lami ngishunqisa ngenza yonke imikhuba ngizokutshela ukuthi kunento ezokwenzeka manje focus khehla ufuna ifocus bese ngushiya ngithi khuluma la kushiye mina ngizenzela into zami lapha emanzi fike la madoda zungeze mole inhlahla futhi kwenzakalani uzowabona azohlala la kimi zungeze uzobona futhi 2-3 minutes or 4 minutes awasakho ngizokutshela futhi awuba ngifuna ukuthi ungasho ukuthi hayibo sahlaselwa zinyosi angithi yabo 3 minutes 4 minutes awasakho bese ngithi siyasebenza phela bathi asisebenze before sizoqetha kunento ezokwenzeka futhi utshela uzovela kunyuka inyoni kahle inyuka emfuleni ithi uyangizwa kahle isuke ezansi ngizokutshela ukuthi kunenyoni ezonyuka ithi
ungakholwa ngithi awungikholwa yini ngeke ungibelieve uma ngihamba nawe uzoyibona inyoni izovelithi ngutshela izobuya futhi uma isibuya ngapha futhi sesiqedile finish yini khehla sesibuyele emuva ukukhumbuza emuva yini khehla ngitheni ngithe umoya emfuleni ufuna ukulalela umfula ngithi uma ngizofaka umuntu ufule ngilalele khehla kuqala uma ngithi le ndoda la ikhona asingeni la emazini isuke ikhona ngempela ngoba mina sebengitshelile ukuthi ikhona le ndoda hayi ukuthi eyami ngizothe endalo iyona esikholelwa kuyo khehla ukhumbule esikholelwa kuyo le ndoda and thina sikwazi ukuyibona ngisho ephusheni khehla ngiyethuka bebeqala nje bethi bayiveza ngivele ngethuke mina ngoba manje asikwazi ukuyibona uzoyibona mhlawumbe ukuthi bayidwebekile kanjalo uyibona lakhona bakutshengisa ukuthi awu le ndoda imi kanje isigubhi sami esinjalo ke lese ngikhuphula ngasabantu bese kuzobona number 2 sokudonsa nje umona business unesigodlo nani zonke lezo zinto lakhona bakutshengisa ukuthi awu le ndoda imi kanje isigubhi sami esinjalo ke lese ngikhuphula ngasabantu bese kuzobona number 2 sokudonsa nje umona business unesigodlo nani zonke lezo zinto khehla ukuthi uyabona hayi ukuthi unesigubhu khehla ngizothi mina sikuwinisa ilotho noma sifaka imali endlini cha anginayo nezigubhu zenhlahla kehle ikhuphula entweni oyenzayo manje sengifuna yazi ngi-interested kile yasemanzini manje le yasemanzini kehle ijule yakho ibuze ngifuna futhi ukushiya uclean nawe ibuze nje kehle ungesabi le ngifuna ukuza ukuthi nawuthi ikhona la emanzini indoda yamanzi kufanele ningangeni fanele kude kangakanani vale ikhona khona na uthi uyacala lapho uyabona ukuthi amanzi asikinyeka khehla meyikhona le ndoda yasemanzini wena uma umthandazi noma umelapha befuneke bekutshela into yokuqala khehla iyimali ulalela mali yazi uzohlala ngisho lento khehla lalela amazi ubafaka abantu ungalalelile khehla ngoba ingane zabantu ngeyibuye ngeke bebuye khehla lalela ukuthi lento mina khehla ngiyangena emazini ngutshela ngalo mfula lo ngangena mina lapha la ngena ngwena isikhathi esiningi ngizonitshela ukuthi ayikho le ndoda ngithathe ngimfake phakathi uma isizobuya khehla angithi labantu bahamba wonke umfula uma sezobuya futhi ngiyantshela madoda funeka senze isiphumo umnikazi walapha baba bana yipi kunendoda yasemanzini khehla endalo ngisho angithi vana ngekho then asikathi uzosekazokubuya ukuthi vana angithi uhamba yonke umfula uhamba wonke umfula khehla laba bantu bahamba wonke umfula akanobe uyakulandela so bekaye next door manje lo labantu bahamba wonke umfula khehla so uyabuya next door ubuya kwakhe ke uyangizwa khehla bahamba yonke umfula la khehla lami ngokuhlaziyele ngalamadoda endalo angithi bayiphendula siyiphendula bese iphendula thina besithunya sithi inkosazana yasemanzini uyangizwa khehla kunabanikazi basemanzini kunabanikazi basehlanda kunabanikazi basentabeni kunabanikazi bezulu uyangizwa khehla kunabanikazi basezulwini esidonsa ngabo mekuthiwa siyadonsa uyangizwa khehla bekuthiwa sesidonsa ngempela nabantu bezulu labantu bangakhehla abawu4 Mophahla lapha nabesiphahla lapha funeka ubabize bonke kunabantu khehla kunamakhehla abantu abadala abafele egangeni naseyintabeni esingabazi manje besibabiza futhi sibabize besikhumbula ukuthi bakhumbula ukuthi bakhona sibakhohliwe uma siyophahla kunabantu khehla kunabanikazi bamanzi kunempande khehla yasemanzini uyangizwa khehla kunempande mhla kuyoqeda khehla sebeqeda ukungithwasa kunempande abawungithuma yona emanzini uyangizwa khehla bawungithuma nje ngisho unkosikazi lo enginayo yovele uyovuka ngeke empedeni uyothatha amafone kuthiwa lo muntu akaziwe kodwa kungcono uba uhlalazi uhlala ngamtshela uthi hayi bengivuke kuseni ngekho ukhululeke njobe ngisendaweni ethile siyathunywa kahle kunempande ufune ngiyoyikha emanzini othi uma usufikile nawe ngusize ngayo le yasemanzini unempande kahle yasemanzini edliwa yilabo abantu kunabantu khehla abangathwasanga abathwasisa abantu abadala ngamaphupho ibona abadlala umpande yasemanzini uyangazwe ngilandela hayi ukuthi ugobela khehla ukudlisa impande le wena usukuthunywe yona uhambe gobela endaweni ethile uyangizwa khehla ugobela efike enzeni ke lapha efike echitha amathambo ehlahlele bese ebona ukuthi lo mntwana uthunywe 1 2 3 angithi uyayizwa manje kunempande yasemanzini khehla ejuli kakhulu kunempande ejulile khehla oba yokuthuma yona mhla usuqeda lento oyenzayo sebethi ke manje hamba kusilandela impande endaweni ethile mhlambe khehla bongithuma le
kuyimuphi lemfulo ngapha kunemfulo ngapha ngoSoweto. All right, angiyazi leyo. Kunemfulo ngapha ngoVaal. iVaal River ngiyayibona. Uyayibona kahle. Mhlawumbe bekuthume lapho. Hey, Marival River mkhulu. Kahle uyobuthunyelwa. Yobuthunyelwa kodwa ubungahambe kwethu. Umenshini ukuthi iyathusa like nawe uyathuka mawulele mayibona ebusuku. Vana ufuna uqamba manga. Vana ubona ini? Angifuni uqamba manga. Yabona buyibona kahle lamadoda asemanje thina sibabiza mina isikhathi esiningi wabiza amadoda. Amadoda asemanje nendalo. Kunamadoda endalo. Bese kuba kahle yini? Kahle kunezinto abanye esifake esifuya emfuleni angithi lezi zinto mesifuya emfuleni isikhathi esiningi ulalela ukuthi kwenzakala ngoba awubuke kubuye kahle phela sizinyanga kahle zokutshela phela ukukhumbula akithi okay ngitshelile ukuthi izinto mina ngitshelwa abantu abadala ukuthi ufule ngezinto bese kuba yini kahle kunezinye izinto esizenze emfuleni uthothi into kunento yakho nje ehlala emfuleni ngisho njalo nje okay lengalokho ngikekeleza kahle ngisho njalo nje kunamadoda nje ahlala uthothi amadoda ahlala nje emfuleni wena uyazi ukuthi beyimfuleni yokwenza nje 1 2 3 and futhi ngeke uye emini nje emfuleni uye ngabo 12 ebusuku noma 2 ulele kuthulekile nje phambi emfuleni ukhulume lento zakho wenza yonke into okay angisho ukuthi nginazo yeah anginazo mina ngisakholelwa lapha engikholelwa khona okay angizwa kahle and bayaphila abantu bayabuya futhi abantu bezobonga kahle bayaphila abantu akufuni uqamba manga ngiyakholelwa la ngikholelwa khona kahle uma futhi ke okay mina ke sengithi ke manje bantu abadala ngeke manje seke ningipha amandla manje ngesiboni ukuthi kusenza bese bengikhomba kuma lawo bethi hayi hambe endaweni ethile uyothatha indoda ethile uyofika kahle ngiyofika uma ngithunywe yiba ngithi sengisho nona ukwenzelele ngichazela ngempande ke lasemazini ukuthi uyakhona ukungena ngoba usukuthunywe yibo wena uyayibona usuphumile ukuthi awukanti athi ngelela lezi zibe nje so ungena ngephupho or ungena ngokwenyama yekahle ufule uyangena ngokwenyama uyangena usungazaza ngithi wena ngaphasi kwamanzi ekehle uma ungena emazini kehle uyangena lapha futhi angeke ezekhisha amanzi ukuthi njengoba usukubhukuda ngitaba uyongena nje uyihlalela nabantu lapha uyihlalele nje nikhulumele ufica amakhehla amadala nezalukazi futhi uyihlalele nje bekufundise ngempande lapha uma futhi mophuma ngalelo la ngophuma ngalo uyangizwa kahle and mawungena lapha na phela ukhumbula ukuthi akunakudla la kodwa uyadla nakho walahleka hayi uyazi mina salahleka kanjalo no ngikuthi iqiniso yazi salahleka kanjalo isalahleke ngephupho bazongithatha nje bengisendaweni ethile uthi ngizobuya ngikhathele kakhulu gedla lami uthi lapha nathi nginamakhehla lapha kuyakhulunywa lapha na yekhehla uma ngutshena ngelamagona lana engawanikeza lelikhehla ngesikhathi benginikeza khehla ngangiye kwenye indawo ngephupho njalo ngahamba kuba ngisa kwenye indawo bengifika lapha ngena komnye urondo ufica lamakhehla nezalukazi lapha kubhizi kuyaxoxa bengena lapha kurondo khehla ngithi mina hawu hey lamakhehla ngene lami ngihlonipha ngithi yabona bese lithi leli khehla kimlele la ngibona lithi hey wemfana lihleli lapha kunensika ngeke nomnsika uyayazi yini akithi ufike kuba urondo bese kuba nogodo phakathi le ndawo oh yeah bese kuba iziko oh yeah yayibona ngene leli khehla bese nje uyabona ubothatha lezi ayigubhu lezi amagona la uyabona amagona awu2 ngichazela amagona ke la uthi avele kanjani so bathi ungibuza qala ukuthi wemkhulu ngoba wena uthawuthwasa manje amagona avela kanjani sengichazela ngawo ke manje okay lethi leli khehla thatha la amagona mfana ngiwathathe lamagona ngize nawo kulo bese lithi yabona lamagona leli lisholele uqala lamagona khehla aphiciwe la aphiciwe ngazi uphiciwe uyakubona uphica kumixer okay aphiciwe u2 yeah yini khehla uphica kanje lokho kufakile yabona lento manje iphicwe lamagona lento uyiphicele kulamagona yini khehla engayinothisa ukuthi yini lamagona benginike ephiciwe ngoba wesithunya ukhumbule angithi bengewesithunya khehla futhi ayahlonipheka ngoba wamanolo phela yangizwa khehla nginikeze wona aphiciwe khehla ngoba wamanolo and amakhala akhona awafani okay awafana amakhala zawo uma nginike uphica kwawo ukuphicwa kwawo khehla ezwe kunokhala ored oze ufokhona limhlophe lona khehla bese kuba namakhala zongo fokhona a red leli limhlophe kodwa namakhala za green
Yakizwa athi ngithi mle emkhulu lawa kaMakhona laMakhona wathatha yazomfana wathatha wasendaweni ethile and bese ubuya la laMakhona la linginikeze lingijikijelela ikhandlela eliyelo ngoba laMakhona ngakhanisela ikhandlela eliyelo lijikijela ikhandlela liyothi ubukhanyisa likhandlela bese ngiyaphaphama khaya bheka ke khehla indaba engifike ngayifica lapha na kwa Endlili le kaRondo yonke efuleke ibe akithi khona laba ngitshelile phela yini ngaklesheki khehla la mekuthi bengiphupha amanga lutho khehla ngeke iziklesheke kuyoze kuyoshona ilanga ngizokutshela nje ukuthi bengikade ngikhuluma nomkhulu kanje wathi angithi uyayizwa noma ngiyaxoxa le story and into yakudala and isesela khehla sekhumbula yonke uyakizwa bengivuka mina ngivuka ngezani ngibhala phansi amakona ngiwathole kanjalo ke athole kanjalo okay sengiyayibona ke no uyayithola ke wathole kanje lokho amakona umnyuso uyibuza ukuthi pho methu usebenza kanjena amakona afuna kuye amakona ngalikezwa yibo makona isithunzi awumanona ahlanzekile angithi bathi kunenkosazana lapha emanzini bathi kune inzunza yini is it the same animal or ziyahluka uthi umntwana wale nkosazana zihluka khehla lapha inkosazana khehla isikhathi esiningi vele thina abantu besithunya kanjena sivamise ukuphupha lesikhathi esiningi isikhathi esiningi khehla ngifuna uqamba isikhathi esiningi ngoba nami bathi ngutshela ukuthi khehla kufika umlungu nje le ephusheni qoqa nomlungu iqoqe isiZulu engitshela ukuthi ngifuna ngezini okay bese kufike lo mlungu ufule ungaphela u3 days ingayanga ngifule uthi ngifuneka lapha uyangizwa ke okay yabo nje bakubanda kanje kusebusika phela ngekulokho emfuleni kodwa ngoba sibizelwe so emfuleni inkosazana khehla inamandla kakhulu inamandla kakhulu ngiyakholelwa mina kuyo ngiyakholelwa inamandla kakhulu khehla ngoba into oyishoyo iyayenza ubongena ku YouTube la uyongena ku YouTube wami njalo ku TikTok ngene ku TikTok uzobona imkhuba engikila khona la lokho kwami kunokuncane kwami kwentombazana uzokubona ungazi kahle ke bese ngisebenza siyaliguqula khehla kuliguqule ngaphethe lutho izulu ngikele isigodlweni ngiphahle ngezonke bekuthi unomuntu ofikayo nje kufune ngempela sisebenze ngikele isigodlweni ngiphahle bese kuphuma le into zami bese ngutshela ukuthi ngiyalishintsha manje shintsha izulu ngiyalishintsha manje ngifuna ngezinto ethi lento ngifuna siyenze yakuzwa khehla ungene lapha ku TikTok uzobona shithi ngaliguqula noline lapho ngifaka umLazaretha khehla ngifaka umLazaretha ngoba umLazaretha lo washema ufake wona so sengisebenza ke la i-outfit ne okay alright sesebenza ke la ngutshela ngiyasebenza manje ungaphazamisa ufuna umphazamisa zokutshela siyasebenza emfuleni manje sofika sezo 1 no 2 no 3 sengisho ukuthi siyakholela uNkosazana ngiyakholela khehla kakhulu ipowerful kakhulu bese kuba kunenkanyamba khehla lehamba phezulu nayo siyakholela ngiyakholelwa futhi kuyo khehla inkanyamba ihamba phezulu khehla le wisizili litho ibabiza ngani lesuku idlula kuyacaca la kudlule khona inkanyamba le kanyamba ibedlula nje kana akusingiyona imermaid le edlula angithi ukhona abayibiza ngesingisi khona abayibiza ngesiZulu thina siphule emakhaya nayo into ilokhu njani iwisi ihlahla yonke into emakhaya iwisi ihlahla yabona manje siwisi izidlo yonke into emakhaya phela ubuyigcili ubona ngehlahla iwile kwanje angithi khehla sakwaba nemoya eminingi manje la idlula khona ya destroy yathi and futhi ngizomtshela lo mama sendlini mina belilibi ngiyibona ukuthi hayi ngizomtshela ukuthi hayi leli zolibi ayilibi kakhulu ukhona into ezayo ngizomtshela nje endlini kodwa ngoba bavele betatazele ngisakhuluma khehla sengivele ngithi nje hayi akwedlule beleli la akithi bathi beqhaqhazela phela kahle into bengiyikhulumile ivele yenzeka okay but yazi mkhulu ne ngifuna manje ke ngibona ngathi sithiyo ukhunya lapha manje khizwa mayikaqulu ayikaqulu okay ngifuna ke si-check le yinkanyamba inzunza man not inkanyamba inzunza yes inzunza yini what is the difference between inzunza nayo nalenkosazana umehluko yini or umuntu nobhuti wakhe umuntu nobhuti wakhe yeah it could be inkosazana khehla iyona inkosazana iyona khehla ngithi inkosazana iyona ngithi ipowerful kakhulu inzuza khehla kunabantu
abaphahla ngezuza. Yeah. Kunomunye nje umkhulu engimaziyo waseMpumalanga. Isikhathi esiningi uphahla ngezunza. Uphahla ngezunza. Kunabantu khehla abakholelwa njengoba ngutshela ukuthi yazi na kwezele kube clean. Kakhulu kuyizuza wena khehla angikho deep kakhulu. Uyangizwa khehla angikho deep kakhulu angifuni ukukhulumela into enganalo ulwazi kakhulu ngayo. Uyangizwa khehla. Yingakho ngikuchazele ukuthi hayi into epowerful kakhulu kimi. Mina bengikhuluma ngimemeza kusuke kuyilaba semanzini bona inkosazana. Okay. Alright, but azange yakudembela ukuthi kuba yini navane balahlekile abantu emanzini babuye sebafide ubenzani? Ngathi uyagesa khehla. Kuwe kwanethi izulu kakhulu. Kunezulu laletha kakhulu man. Laletha nganoma kwabo 3 noma 4 days. Ugcwala imfula. Yafika kimi. Kwafika nje umlungu. Wathi utshena abantu bengayi emazini. Sisasebenza lapha emazini. Eshiphushini. Uyangizwa khehla? Okay. Bengivuka ekseni phaphambe khona lapha ebusuku. Hayibo ngethu. Lo muntu wafika nje washo kanjalo nje. Bengivuka ekseni ngixoxele lo mama wami ngithi mina hey uyazi kufike inkosazana yasemazini uthi ufike nje umlungu wakhuluma wathi ngitshela abantu bengayi emazini uma beyamazini ngeke bebuye. Ngifonela omunye umakhosi. Ngithi mina wakhehla ngiyamazi uthanda umfula. Ngithi hey wakhehla ake nithi uqala ningayi emazini manje. Ngathi kunento esenzakalayo. Ake ningayi. Wathi hayi mkhulu nami ngivuke naleso prophet. Ukuthi emazini ngesiqala singayi. Uyayizwa lona? Uma wena khehla uma ngithi ngikholelwa kuye anganoma mina ngikholelwa kuye kakhulu. Ingakho isikhathi esiningi ufika yona. Uma nje kulento ezokwenza kufika nje yona. Vele ufika umlungu khehla ekhulume nje isiZulu straight. Hayi isingisi ekhulume nje ethi kuwa kunokuthi ubotshela ubokwenza kanje. Bengafikanga lo mlungu uzofika leli khehla lingibethe. Lo lento uqhamuka. So ngemva ukuthi bakutshela ukuthi ungayi emanzini. Bakhona abayileko batupha iginga lapha. No azange ilandelele kakhulu ukuthi kuba khona labaya ngale yankani kodwa ngicabanga ukuthi abayanga abantu ngoba wogcwele kakhulu wogcwele khehla ukugijima nje ngaphandle wawungeke ukhona ukuyakhona mara yona ngicabanga kwakho not ukuthi mhlambe maybe uyazo something but ngicabanga ukuthi ubenzani lapha yaphakathi if umuntu ungenile athi uyaswima wakhambela futhi wahamba ngabuye wathola lesetandi. Yes. Ijulile leyo khehla. Ijulile. Ayijulile. Ngoba usuke esahambile futhi umuntu. Isuke imbamba uyazi khehla ijulile le. Uma beyimbamba lapha iyambamba. Beyimbamba besikhipha lento eyikhipha ngoba ishuthi isuke ikhipha ifuna lobuchopho. Obe idla bona. Uyangizwa khehla? Le uyabhukuda lapha. Into engixakayo khehla yini indaba ingababambi labafana bamaphara. Ngoba sithi yafika emazini simfice lo mfana phakathi lapho ubheka imali. Laba amaphara. Simfice la emazini khehla ubheka imali lesi ilahlele emazini. Yini ngababambi? Eish. Ucabanga ukuthi iyena checka nokuclean bakho ukuthi ngala. Impila ngazi bila khehla. Yazi khehla ngangabuza amanye omunye ukhehla ngimhambisa emfuleni. Sifica lo mfana lapha. Wephara. Ngithi mina ngize ngiyambiza khehla bengiqeda ukwenza yonke lemkhuba le. Ngimnikeza ikhodi ngithi wekhe awesabi ungena la. Uthi hayi mkhulu mina ngisabwa kanjalo. Ngithi mina hayi hamba khehla la. Ngiyambuza lo khehla lo ezebalethela ngithi yini ingababambi lapha. Yabona khehla. Ngoba khehla lapha eyimesi ufikile ijulile lasemazini khehla ijule kakhulu. Khehla wabona Moses ngayikhuluma sayikhuluma ilanga lonke. Ngoba lapha khehla lami kunesana uma ngutshela ngesana. Uzokwenzeka ukubona idada lapha. Wena uyitshela idada lamanzi. Zobona lokhu lithi emazini. Lokhu lingena lithi. Okay. Uyayizwa ke lokhu lingena lithi. Angithi thina sesiyazi. Ezontshela into enhamba nani. Ngithi niyayibona le nto lela dada. Ngithi akulona idada le. Akulona idada leli. Izokucheck icoast. Ayidizo lokhu nje. So siqeda ukusebenza. Uzothi 2 minutes sithi sibuthi izinto alisekho. Uyangizwa ke ukhumbuleke futhi ngitheni kuwe mengisuka esigodlweni ngithembe ngisuka esigodlweni sibe sengihlolile ukuthi emfuleni izokwenzakalana ngizokutshela into ezokwenzakalana emfuleni so mawusuka endlini right now esigodlweni okay today mawusuka endlini ukhona ukubona ukuthi kuzokwenzakalana la kusho
Ekehla lami. Yazi uyangihlekisa. No khehla lami enye into uma ngikhuluma iqiniso uma umelaphi vele fuleke indlela oyihamba isuke isuyitsheni la ukuthi uyaphahla before uhamba. Oh, okay. Phela khehla ngiphahlile bengizana. Oh, phahlile. Everywhere you go uyaphahla. Ngiyaphatha ufule ngiphatha. Hayi kodwa bengiye edrobheni phela noma emamall. Ngiyathi bengihamba into eyiserious. I-serious phela into esoyenza la. Ngifuna ufake kuma social media. Ngiyaphatha ufule ngiphahle ngithi yonke into esoyenza lo khehla kube kanje kanje. Ngithatha bengiphuma ngendalo ethile ngeswazi lori nge eMozambique lapho ngiyafule ngiphahle. Ukho eBenin. Ekhaya. Oh, okay. Ngifune bengisuka eSwazini la. Malawi. eMalawi. Malawi. Ngibapha baphethe impande eserious. Malawi. Ngiyaloya lapha ne. Lapho khehla umuntu ugibela umshanyele emini. Ndize uyasetshenziswa ukhona umuthi khehla ngaphandle. Umuthi yasebenza. Ungezwe umuntu ekutshela. Maye ngathi istingi yabo xenophobia ukuthi amaphandle manje. Inkinga khehla ke nansi nje esishaya. Uyangizwa khehla? Yeah. Usizoya kanjani ke manje? Nizoya kanjani nibaxosha? Ungone ubukizwa ukuthi ngifuna ukuyeswazini manje ngifuna ukugijimela khona. Yeah. Ngoba ngapha kodwa eSwazini akulokhulu. Yeah. Ngapha sizohamba kanjani khehla ngoba impande ziyatholakala ngapha. And izinzima. Nzima khehla. So ni affected ngolinye side. Khehla lami and manje thina nabafowethu abanye beyinyanga selapha azange ngizwe inyanga ikhuluma ithi siya kodwa akumele sigxile kakhulu kule ndaba ngoba ithinta nabanye abafowethu ngoba nabafowethu ababhizi ngayo. Yeah. Bayimo wathi uyithinta ungathola usuthola uyayibona. Yeah. Ezinye izinto ezikhulunywayo. Uyayibona asithinte nje ngami ukuthi ngizoba affected khehla lami ukuthi ufune ngiyele kodwa ngeke sakwazi ukuya. Eish. Yeah, no, iyazwakala mkhulu mawusho kanjalo. But ngifuna ukwazi ukubuza one thing again ukuthi in most cases since wathoma leli hambo lakho lokulapha and ngingiphi request wakho ayithola umuntu ezekwazi uyifuna wathi yabona le angeze ngikhone le ikhambi yokuzama abanye. Unomunye nje ufuna esuke eMpumalanga khehla ufuna ezoshaya umuntu uthi uzoshaya umuntu uzokushaya umuntu umthuma uphuthu sisho njalo isiZulu uthi uzomthuma uphuthu ufuna umgoduli usemhluphe kakhulu usemhluphe kakhulu bayikhehla ezinye izinto bengithi mina engitshele lo mama into bekhehla mejulile ngitshela lo mama mina ngithi mina la umuntu ezofuna into ethile uthi hayi ufuna umthuma uphuthu uthi ufuna umthuma uphuthu khehla siyayenza uma uzokwenza leyo mkhuba leyo khehla hayi mina angixele kuye kakhulu mina hayi ngifuna futhi ukuxela kuye kakhulu khehla uyangizwa khehla liyo le into eserious umuntu ethi ufuna nakho ke lokho umuntu ufuna uzoshaya umuntu angivume elama livume khehla efule mina ngiphilisa elakho ngelokuphilisa nje kuphela efule ngiphilisa khehla nokushaya phela siyashaya siyashaya kodwa sishayele esigodlweni uma uzofuna into yokushaya khehla angikhuluma eclean ngoba ngiyabona nje akubalekela uyakulandela angikhuluma eclean khehla lami ukushaya siyashaya angisho kanjalo ngiphendula lo mbuzo wakho ke lobu ubuzile ukuthi uphi lo ukushaya siyashaya khehla lami kodwa ashayeli lapha nendumbeni fule siphume sesigabeni ngifike ngikutshela ukuthi yenza into ethile ke manje hambe uzokwenza 1 2 3 4 5 yangizwa khehla bese kuba yini futhi bese kuba SDP ngayo futhi iyo le amathenda umuntu ozofuna ufuna uprofeta bafundisi. Oh, okay. Yeah, ngiyayithola leyo. Mhlawumbe ufuna uprofeta esontweni. Yeah. Siyakwazi ukuthi sikufake izinto ukuthi ukwazi ukubona. You did say ngezizwe ne? Izizwe zokuprofita. Okay. Isikhathi esiningi shabenzisa amajaji. Ufune uthole iqhude libovu. Yakiba sikhipha inhliziyo yalo liphila. Lelo qhude sikhipha iphila. Hey, bese sifaka lento ozothi bese uyayigwinya. Bese siyacaba. Amara inkukhu incane ngithi. Hayi ngcono. Bese siyacaba khehla. Bese sikunikeza lezo nsuku kuhamba esontweni. Ile yokuprofita ikhona la khehla. Sinami ngaprofita. Ungaprofita ngafike ukukhande nje lapha. Hayi khehla umuntu uyakhanda. Uyakhandwa nje umuntu. Bese uprofita ukuphilo bakhe. Or izophila iphela nya. Sambe silokhu. Uma ungabuyanga kimi noma ungadlula kubafowethu abanye. Umayazi istory sakho uzokwenzela. Yeah. Hayi mkhulu ngathi kuningi sesikhulumile ne. Yeah, khehla lami kuzoba right. Ukuhlola khehla siyahlola futhi kanjeni.
online uyenza online yayenza okay yeah so uyenza indaba zakho khona ngoba bengihlola ngesibuko ngesibuko bengihlola ngesibuko bese ke ngiyabona ukuthi ngithatha obani uzihlola ngesibuko khehla kunomuntu owafika lapha ulahlelwe imoto umshaya umhlahlo umuntu akakholwa khehla utshela imoto yakhe sendaweni ethile isefusora sendaweni egarage elithile umkhombisa esibuko ngithi yayibona naye angithi suke kubona mina mina ngiboni ngeke ubone ubuzothatha uvukele iBP okay uzophuma lapho manje ufuna ukuyolwa yeah uyayibona lo akwazi ukhehla ukutshela straight ukuthi wena ukanjani ngoba uzophuma uyoshaya lo muntu ibile futhi ukutshele angiyomdubula angisayomshaya ngiyamdubula uyayizwa isihlola kanjalo khehla sihlola uyazi ushaya phi sishaya phi umhlahlo isibuko molahlekelwe yini molahlekelwe into noma ikulento ejulile ufuna ukuyilokhu isishaya lapho sihlola kanjani kodwa isikhathi esiningi khehla mina ngihlola ngomoya ngihloli ngamathambo ngihlola ngomoya njengoba uhlezi la ungakhona ukuhlolela ngakhona ukuhlolela umuntu so ngakwazi nayo ukumhlolela naye ngakhona ukumhlolela khehla ngakhona nje umtshela indaba zakhe ngithi khehla uphi ubaba wakho khehla la ubuze nje lokho uphi ubaba wakho ngoba ngiyabona ukuthi ubaba wakhe kanjani khehla akayibona nto akasekho emhlabeni noma kwenzakala nifune ulungisa into ethile siyakwazi ukuhlola online khehla so abantu bayakufonela ku WhatsApp bakutshela ukuthi nginenkinga bese uyamhlolela bese ngimtshela indaba futhi umeseka uthi uhamba kimi angithi mina khehla mengusebenza awuthi mesifikile ngakuhlola mesebenza wabuya kimi ngazokusebenza ngiyakuhlola futhi ngiyaqhubeka ngiyaqhubeka ukuhlola ayimi lento yokuhlola ngikutshela nje ukuthi khehla noma ngufonele uma ungakafiki usebenzisa into zami washo zami ngiyakutshela ngithi ndoda bheka endaweni ethile kuzokwenza 1 2 3 lokulalele lapho ngoba bayafika kimi laba kimi bezongitshela nami futhi bayangitshela ukuthi uyamkhumbula umfana wayefikile bazomdubula khehla bamdubula abhlungu umnye ngimtshelile khehla amtshela bazokudubula khehla lami abantu abasukuba lenkani khehla mengithe ubobuya ngena ngelokuthi wabanje izinto ezincane uyangizwa khehla kanti aba bazomshaya shit ngamtshela ngithi khehla ubuya uzoqinisa ufuna ukuqinisela isibhamu la kunento engiyibona kulesiphithi esibona bazokushaya wabona ukuthi ngiyahlala bafuna sekhala umfuni umfazi wakhe sekhala inyembezi wathi khulu sebemdubulile ubaba yo justice and into lokuthi bengayipreventa le uyangizwa khehla ngangitheli kuye uthi akabuye ngizomqinisela isibhamu ngisho kanjalo ngiyathi akabuye ngizomqinisela isibhamu ngoba ngibona isiphithiphithi inento ezokwenzaka hayi wabona ukuthi ngiyadlala injalo khehla lami mkhulu bakuthola kuphi ke inamba ngitholakala kuyo 076 75 29121 uVodacom lo ayinayo WhatsApp okay angiphinde futhi khehla 076 75 29121 bese kuba MTN ne WhatsApp MTN nje no WhatsApp kuphela u071 no 980 no 90 no 87 ake ngisho kahle khehla 071 980 90 87 okay yeah ja khehla bengifisa ukuthi ngelinye ilanga sazobuya sizovashela ufuna sibahlole la online sizokwenza sizoyenzani na simple way sizo announce before sizoshoot futhi si announce vele eqala yes a week before mina khehla ngisenawo Facebook ngaphuma Facebook hayi okay ne TikTok kodwa ngikhona TikTok ukhona ucheke nje TikTok kunemkhuba engila lapho uzokufonela la uthi wemkhulu ukukhuluma ngala le yanto kanti uthi TikTok sizoyenza i-part 2 masiyenza u-part 2 sizo announce and then sizokwenza i-live streaming and then siphele si-communicate nama viewers ukuthi when inkinga kodwa ngifuna abantu abaningi khehla ngifuna sizokuthatha maybe 4 maximum 4 singathatha abaningi sizohlola nje online ngifuna ukwenzela lento yami sizohlola nje bukhoma ngutshela uzozwa nawe because uthe useze ePambridge it's okay sizohlola nje online khehla all right anyway siyayivala sibonge kakhulu ngibuza wakho ngibonga mina kakhulu khehla lami sathi ungaqhubeka umsebenzi wakho la ube muhle uphakame phezulu asibonge kakhulu mkhulu uphakame khehla lami uthole nama viewers amaningi kakhulu ngiyakufisela indlala ngiyakufisela khehla mina nawe sokuhlangana kodwa ehlelweni elizako sharp ukulungile khehla lami